First International Mizo Story Writing Competition 2020 here today in Zawain si Baikan Buvik seo o diyan Mizo Story Writing Competition kan hanchan mo paniya ahonna athu sai tur hian Art and Culture Director po ENTHEIH no somang. First International Mizo Story Writing Commission 2020 thì tu giống giống tê chỉ bay kabu ngắt cheu thon thun giờ siak buat sai ani hi thả cái tin kalom le a buat sai tu te chunga lom thu ka soya thon thu hi nam in pum khat na tan apoi mo ma kan mi zo na thak u nau te zo na thak zong te hi kan culture le kan thil ti dan hi ainang tlang veka kan thon thu te po hi ainang tlanga chu chuan u nau kan ni sia a pho langa thon thu hetiang in phua siak kan nei hian kan in pum khat na kan in u nau na sa takin choi kang theni thon thu jak mi te le thu jak mi hrim te malam pana kan ram ti ming thal tu le kan ram chan chin te a moi zong le a tha zonga khovel mi te min huwa ta lang thi turin kan cha duwa thu ziak hi thilom reng tu record poimo tak ani awangin a poimo a chuwang chuan kan thon thu te po hi ral le mai tur ani lo ziaka om toi chuan hun rei tak dai tur ani a record poimo tak ani zel ani chuwang chuan heng writing competition kan han buat sai kan thu ziak zong te po hi da thata a kum zadai tur ani wangin han ram le kan nam kan culture hausak zia le that zia pholang tu poimo tak ani don ani chu tiang thu toy te soi chuan First International Mizo Story Writing Commission 2020 chu voina hian lom takin ka honge ENTHEIH Art and Culture Director chunga kan nom hemai First International Mizo Story Writing Competition 2020 sponsor to de chu Candle in Preschool and Daycare preschool a hian kum ni atanga kum nga daycare a hian kum khale chan bi atangin alu theini ti chuan music in chal tang dor kon musical instrument and sound system lom taka zorna ni a ocean le all tan installment in an pe thei renga sound le light hot door an nei reng boke team race industry vibe kon chuan kum som chuang experience nei mek zerin heng ti himoi takin an siam thei renge false ceiling electrical wiring kitchen cabinet partition le thil dang te an siam thei bokani Art and Culture Department Mizoram click and connect fiber internet tahan oli tuna chuan organizing committee member chengin lapui chongthu thosei durin ino somang le min lo thil tu te chi bai vek ule hey pachan tha te Melham Reality Channel 7 cable network le click and connect fiber internet ten khovel pum hwa mizo tonga thongthu in zia siak an han bua saya hian chan tha kan angit ni ron som ve a ti chuan organizing a te ka han tel ve ania member dang te nam na ahla a hun thu ber chu organizing committee ai o thu soi tura ron din chwa hi ka ko a tlata miao mai sia ania le thei bik lova thu soi thiam kan ni lo ti kham bin lo shat sak ma sa ula kan te ne he khovel pum hwa mizo tonga thon thu in zia siang na ma saber First International Mizo Short Story Writing Competition hi an han bua sai na chan tak chu thon thu manga zo na thak te ani sui khom le zual nan te le Mizo literature ti mason nan te ti real rupua han ti kha ni a
chumi chu besin lian tak po nei ani a chumi ron chuan show hmu nam tak bo sai tum ani bokani ming thelu hun le thon thu thelu hun te kha kan han siam ve kha ani a organizer te hi literature lama mi min tha emo no mane emo ton siat nga emo kha kan ni lova mi pe tur te kan ho zo ve ngu tang emo chu be o ti te kha kan ngai to kan ro zam ro via gani amai ro chu hun to palo ni a tira kan be sei phak bak ta in mi za chuangin ming anon pelu ta amak kan tia alom po kan nom hle ming pe te zong zong hian an thon thuran thelut kim ta cha lo ma sela ming pe zinga percentage sang tak khan an thon thu te an ron thelu ta alom om kan tia thon thu jak tu zong zong te chunga organizer mingin lom thu karon soya he competition ti hlotling tu te in ni ti in hai karing lova a chan chu in ti siak tu om lavin in ti siak na abwa sai thei miang si lawani thon thu zia hi thil na mai ani lova mina zong ti thei po ni lova a cha ka piang ti thei po ani hek lova mi big thiam thil nei te ti chi ani a chung mi big ten thahnem ngai taka hun le tha le ngai to na senga an lo zia thon thu te chuan result fair tak an nei hi kan du a kan thei to pin kan film khur ve a thon thu lo lu reng reng kha code number kan lo pe a ti chuan an code number le a hming a ziak tu hming kha ken organizer la min kan lo chin chia chumi hnuah chuan code number chau chuan na thon thu kha kan endik tu te hne na kan pile kan hlan chhong le ta ni ti chuan an nin tu thon thu ziang nge ka endik ti po in shamia lavin uluk takin an lo endik ta chu tiang chuan kan thei china kan uluk ve hle ani ti kha kan soi du ani hei nel na hi khovel pum khuap ani awang le covid 19 len lai ani box sia wang hianin thon thu zong zong hi online a thelu tur kan ti ti chuan soft copy in online an ron thelu veka kan endik tu te hne na po hian soft copy in kan hlan chhong le vekani chuan thon thu hi India ram atang le Myanmar ram atang te in kan dong ani hein ti siang na hian judge kan nei tha the tho viau maya ka soi to ang khan organizers zinga hian literature lama te thon thu zia lama te nu manei emo shiat nei emo thu le hla mi ro pui mo kha kan om lova kan thathem ngai na bak lo chu chhuan tur kan nei reng reng lo ni organizers te hian kan thathem ngai na bak chhuan tur kan nei lova chumi ani awang chuan thon thu lo lut te min endik sak turin mi thiam kan mamoni ti kan in sia mi thiam zinga sur nei tha nia kan sia tele kan han o zong deuh te kha kan han som kan han lor ve zau zau an ming kha ti chuan in kil toi ang reng takin kan han som ve dak ka mak tak main an lo rem vek maya heng pulai ram mo yang en te associate professor government Johnson college te pu h lalong puya assistant professor Aizawl West college te le pulai ram wana sailo assistant professor Pachung University college te annia kan judge te hi judge tura kan somna endik tu ni tura kan somna te an lo pom mai ba ka min lo phur pui em maya fin chhuwa kan ngai na la ya te po min fin chhuwa she reng lova thon thu hi alo lu thanem ve ang reng khop maya endik tu te tan uluk tak le thluak seng taka thiar chhuwa vek kha angai box si a chang chang kan in thlashong lek thin ani amai ro chuni khata kan va hlui deuh hlok thon thu engemaw zat kan va hlui deuh hlok chang te po hian pe lo role mo nin om role mo kha an chhuwa lova a phur hlei an ne mo ti tur khan an lo om thina an chunga hian kan lom tak meu mewa min ti thamwanga min ti phur le zwal em tin an ni zara hian in ti siak na hi azza oma apom oma a hlu zwal bokani an judgment ang hi kan pom thlapa an zara hian result thatak le dik tak kan nei nge yang ti po kan ring het thlat bokani
tin ENTHEIH siang na han organize don hian lom man pek te lo ngai cash award ngaya trophy ngaya certificate ngaya chutiang ba ka chuan hei thil dang dang han chet vel na atan te sum le pai alo ngai nem em a ke ni chan ho ngot tan chon han thlin ro kha ani lavani chu kan har san na sha chuan sum le pai le thil danga kan mong pop min thol sak tu te kan sponsor se chunga kan lom em a an zara hi tiang ENTHEIH siang na hi kan huai hot theya kan bua sai thei ani a mi thathem ngai tam tak thian tha le literature lama thathem ngai mi in pe te awangin hei hi kan ti thei ani ti kha kan soi du a tin he competition hi show ne na kal kop tura duan ani awangin kan show a hmonam le zual theina turin literature peng dang music le poetry lama kan thiante min ron hun min ron nei sak turin kan han som boka anni hian kan som na ngai poimo in sang hlui zai thiam tele Mizo Poetry Society mi pati ten hun min ron nei sak thei hloma an chunga kan lom tak meu bakani tin Mizo omle mi thiam mi enge moza the show a hian thu soi tur te in kan han som boka kan som ten hun min pe thei vek maya kan van nei em a kan lom tak zeta lom thu kan shil bokani heta kan soi tel du chu he kan show wa saina hianin COVID-19 awanga kan khovel din hunte kan shet chewa sarkar thu pek te le then om khoveng te laka kan mo phur na te kan bo chiang ti kan in lau ve em a kan thei to bin kan film khur vein ko khom po kan ngam lawa show wa sai ti lavin kan in ko khom lawa item nei tur zong te po amal te in an mani ina te emo hondang rem chang khoi la ya mo te an thla te kan la achong te chu kan han buang khom le a chu tiang chuan kan ti ani a ka ma chi athu soi nen khan hun san da ya kan oma ka hnung chi athu soi le tu nen po hian hun san da ya kan om ti na ni chu competition le show chung chang hi tlem han soi le lok kan du a reality show nga kalpui reality show kalpui an awang khan kan competitors te laka po eng mo han be sei te kan han neya atel zong te in voice record ron da ula in thlang nen te kan han ti a top 10 lama chuan in video clip te kan lo be se yang te po kan han ti boka hi achan chu kan ziak tu the an hming kan sia an thon thu te kan sia ni ma sela an mel hi kan hringai lo tu te nge an ni ti mi puin an shat ngai lo awang hianin han pho chhuat te han ti lan te kan du ve ani boka tin reality show shim mi Mizo chongin ani emo chong dang po in kan en photo hlomin ki ringa zai te quiz te he no bang lam pual spell b ti ang chi te sports lampang te po reality show hi kan shafa wanga a hlut po kan hluta ke po hi hlut tu te zinga mi kan ni ve a hmuna de po ke en ve duk nge ni chu tiang chu ni a sports ngai na tu te music ngai na tu te academic lam de quiz te spell b lam ngai na tu te ta na reality show om ang hian engwangin nge literature ngai na tu te ta hian reality show hi om lo bi kang le ti hi organizing committee ril ruwa a oma tu malama thu in zia siak kan lo shat to te thom thu in zia siak ani mo drama ani mo essay le in phwa siak te ang zong ate po khan reality show ang hian le show shim angin kalpui ani ngai lawa aziak tu ten ron thelu ta ti chon organizer ron an organizer aziak tu ten an ron thelu ta ti chonin an ron thelu kha en dik tu ten an lo en dik le a result an nei huna functions te siam ani a function na lo man te sem ani a chu tiang chu ani mai thina tuna hian he thon thu in zia siak le reality show hi kan han try ko pin kan han kal khom tir vel ani a then kha ril ruwa chon a in rem hlei thei lo viau mai thei boke thil la om ngai lo ani a ril ruina la mil zat lo ani po in amo lova kan sha thiam veka a mai ro chu khovelin ma son zela thing rem zai thei kha
record player in aron thaka record player chu tape recorder in aron thak le a tape recorder atangin disc kan tia disc atangin chip kan tia khatiang zel khan digital world a kan cheng chawa social media te po kan tual chai na tual zol alo ni ta a pi hwa ki zai thau thasi lawa rap ngai nom ti tura hak kan zau thiam po le kan khavel kan zau ti na ani mai don lom ni chu ti lawa sai lo lung phun het mer mer ti anga kan ngai dan masa kan kal phung dan masa ka kan sa hwai thing von ngut chuan in tun lai khavel mason tlan fwa zong fwa to a hian kan hu fum bi ka nga mason na te hi kan hong chang kai ve lo palang ti ril ro alian hle bokani ti chuan thil lo ngai lo ti chhotan na chu en tan tur po kha a lem lova kan thiam ang le kan rum sha tang ang khan kan han ti tan nok kha ni a kan ar khathim dai chu ka ti chia lo na a kan ar ko chwa ve ngok ni in sha chang te po hi kan nei ve deuh thina khoi mulai a chuan han dai pel nok te du thu han sam lo na lai te a omang te hi ka ring em a chunga te po chuan a thaber kan lo lui zo ta lo cheu ani po in min lo sha thiam turin kan ngen chewa min clear tu te le contestant in ti siang na ron be tu te zong te po in be se kan phang lo na te in ril ro ang lo de le ka kan lo on na te a omani chuan min lo ngai lama min lo sha thiam turin kan ngen chewa pen zel tura ti le zel tura min fui chak tu lo ni cheu turin kan som bok cheu ni kan show min lo hlut saka min lo thlir sak tu te zong chunga lom thu ka soi tak meu ani kalame ole dodle achuan Professor Aril Thanmoya, Head of Mizo Department, Mizoram University, Thusei Turin ilo somang. Zanila hian First International Mizo Story Writing Competition 2020 organized to the remshet jiale and fin je hi lom thu ka seidu amakati a hetiang Mizo thalai te tana an bua sei hi Mizo to literature chanchina chuan kan shering to tu ani a chu wang chuan he competition a tel zong te po du sakna ka ran ngalani short story writing he story writing te short story writing te hi khovela thule la ropui ber le ming thang tak te bulchan na ani de uzela kan literary genre hian tun ma chuan ngai thu tak lova maro chu akal zela tu lai khovela chuan poi mo ta em maya me ziak tu lar tak ni zui ta hetiang short story writing ate story writing a bulchan hi tam takan oma chung te chu ke chuan par ma ho tin ka ko maya tam tak khovela hen an omani la phuatiam no pang tak takan oma tin thon thu phuatiam no pang tak takan oma pani khat han la ta ila Gordon Coleman a chuan kum som pani lek ani in thon thu aziak tana chu anu a mi aziak tular takan niang ti an thelok lo ma se khatia abul tran na khan relo te tunge ani ti kha alan chotera ai ma tran pakhat han soi tai la chu ele grievance ani ani pe chuan kum kwa lekani tangin thon thu phua hi tran ta ni chu relo te kum tamani ma in chanchin bumi ten an nen an in dor popta a chuan khovela chanchin bular tak ate athuja ka na pangte ni na chok ta ni ten pakhat chawan darlang le te Stephen Crane a po in kum som pali ani in thon thu apo tana la ma po nia thon thu la ma po nia chutianga nga teenager kan ti mai ho thon thu phua thiam khovel ho palar tai tam takan omani chung te chuan
thon thu pho kha an pian pui ni hau lova bulan trana an tia an thiam ta zelani to ma in tui leu hi an thiam sa ngai lova an leva an buaya ma sen leu zela an thiam ta ni motor khalpo chu ti tho chu ni a em kim mai hi chu wang chuan bultan na thule la in man do na bultan na ta na thapel chu thon thu zia khini la pho a tha tho drama je te pe chu technical thil har tak tak tama bultan na chu na tha lo re reng maya chu wang chuan wena hian Mizo ke rol ho te abi takin ka foi tu na chu chu zia ro in class chunga in boruak te ka thon thu angin ziak ula in chung kwa a in om ho te lockdown line nun te ka thon thu angin ziak ula chu chu literature ro pui ta kan ni zel me do ni thule la kan ti hi asangin alo kal hau lova missing chan chin ni mai ni missing literature kan ti te humanities kan ti re rang chu missing chan chin ni ta a cho wang chuan kan ril ro kan ve te kan ngai tu na zong kan phur chu na mun ka la mang te thon thu mang ten kan phur chu kan ni maya chu mi wang chuan chu kan ril ro chu kan ngai tu na chu alien kan ni lova ten nge ne pathen thil siam dang ang po kan ni lova pathen ni ro pui ta ka siam te kan ni ngai tu na mang thei asiam te kan ni chumia wang chuan chung kan rel ro ngai tu na omaka ro pui taka thiam taka phui sui taka zia ngal tum tur ni hau lova cho wang chuan nai company just to it atika thon tho zia na tan chuna poimo man ro thaper le poimo ber masatani chu chu zia mai tur ni enge kan zia tanang kan te chuan kan ngai tu na lo lu masakha kan zia mai do na ni cho wang chuan Mizo thalai zong te ne na po kan sei do chu he till first international Mizo story writing competition 2020 hi kan step masabirani heta tang hian bultanila heta tang hian ke pen zirila pen zela te chuan Mizo jinga hian thon thu jiak thiam novelist ro pui tak India huwa pa te khovel sheta te po kan la chok te do ni chu wang chuan he competition hi thilomom tak nin ka ria du sak na anjawa in kalan chu ni kalome Music in South India le North India lama te hnu ma lo nei to Qualified Audio Engineering and Call Ani. when you think the music come to the music Music in Satlang Dorkon. Contact 9436354566. musicin.27@gmail.com. yeah music in Team Race Industry Vive Konsuan, Kumsom Chong Experience Mek Zelin Hengte Moi Takin Anasiam Chuak Theringe, false ceiling, electric wiring, kitchen cabinet, vinyl flooring, painting net Hil Dang Dang Po and Siam Theringe, green panel, Durotafle, Boral, false ceiling Bungo a direct dealer ani. Heng number at the Hian Ingtiklai Po Biak Leko Thering ani 98623115533 9366332030. International Mizo Story Writing Competition aron tilte zona kan hansiama zona pali a oma chungan chana te chu nongai tham. Mizo Story Writing Competition ni mudan ka mudan hi acha ka ti hleya I enge ziak mi te ta na in phau chua theina hun tha rem chang tak in ron buat sei hi na kin zel tan pon zong chang ka kaning ka sia panina chon thon thu zia hiang ti ka changa chan nge ini tia hianin ka chan na chu arei ve to khop meya high school kan kalai chang khanania high school a hiang kan ziak ve na sachin em kan zir ti tu ten thon thu mai ba ka essay heng tiang article lemo khang tiang chi sang sang kha kan tui theina tur khanin
min zia tir thena tun thlengin karon la tui chho pha ta ni zia chan lu tuka nei lawa keimani suang tu ana atanga enge kanon zia chua khani ve meya tin kan zia hi alo chiar tu te pon I enge chiar chak om le ngei tuana ti thui thei ang bera I anlo nei theina tura ron ziak kha kani deuh ber enge moni thil dang story chungchanga emo competition chungchanga emo soidu inayem tia hen hei ero hi chu soitur ka nei lem lo acha ka ti ni mai Mizo story in siakna an bat sai hi tha ka ti leya a bat sai tu te hianin anachang an sia ka ti in an fak om ka ti khop mai thon thu hi kala zia ngai lo shim shima tun hi ka vei khat zia ve na ani e ka story a hianin fasha le chan hai re thei jok te din mun niam jok ten chiat kan han to a kan then om kho veng mi te an lo that zia te an lo in pek na hlut zia te mi tran pui na te han mi troi om na te kan thlamwan pui thin zia te tin tun laia social media te kan mang na sa to em a fake account na changa mi vati mual phawa vati ming chiata mi chanchin chalo lai te han the dara thuthang dik lo tak tak han vor dar ai chuanin fake account te po a chalamin a man thei ani ti lan tir nan te nga chian tha me cha le mi pa inkara po hianin nga chian tha pia lam mangai na halo om ruk le thei si sia te u le naw chi le kwang thesenina athun zom to inkara khongai na leinat na alo nge big siate nula tlangwal in ngai zon na konga ni sela a hun lawa hum swal te lo dain engemo chan sang sanga wangtein an lo in chen le a chan se jok me chia te lo ni in fa te han lo pa ya chuta za na te mual phau na te ming chiat na te boy na tam takara an fa pai te titla du lovin an thil ti an hun kal to ate in chira an mual phau to na an che swal to na te mual phau pui ngamin fa te an han neya hengte hi akong lelam taka chuanin an fak om katia chuwangin hengtiang au awanga he story hi ka thei to pahan ba sei ve kani e chuanin he story in zia siak na hi kalpui zel thei ni sela tha ka ti emema mitalen nei tha tak tak tele ziak lama tuimi te po in tun aya masona phur tharna tha jok an lo mu zel thei na turin changtlung taka kalpui thei zel ni sela tin melham reality channel 7 cable network tele click and connect internet te in impact na in tho hona haro pui tak zeta mi te tana mal somna thlen tu ni turin in kal le zel na tura tu sakna sang ber kalana chau writing competition siami alomom katia tin ama competition an siamang nilo tu le pa inkal pui awang hian adanglam big boka aphorom katia thangthar jiak mi tam tak tan athale in ka siani tin pani na thon thu zia hi engti ka tanga tan ti hi chu ka zia tan na re ve to class 7 kan ilai ve tang thon tu toy te bu toy te te chi hi chu ka zia ve tan thi to no ka ti zong ani thina wangin tin pathum na ka story zia hi khoi ber hi nge karon submit tur kala chiang thei lawa chuwang chuan hi mi hi chu ka soi thui wak lo menga engber hi nge chiang takin che thei to ni la chuan hi kan soi thei to na maro chu kala soi thei chi la chu wang chu hi la pang chu se lu tu lo meng competition chung chang ve lai chuan han soi emem tu ka selim lo ba in kal dan hi thil tha de le pani wawin a tha tin kan soi top si me nge ba kan soi emem tu ka se si lo ve talent tak tak mai te hai chua sakna tur ani awang hian a tha ka ti in ro pui ka ti khop mai
lati le zel se kati thon thu le eng emo mai hi chu zia ka tum ve thina abul katrana ka top san le zel thina tun hi ka voi khat zia chuanna ani ro pui khop mai tuna thon thu ka zia hi a chan om ve nuala ma se point ni khat chau han soi ina pakhat na chuan fasha poi zia le angong poi thui thei zia hi mitin in hria se ka duwa thi na hi chu kan dan thei lo thil ani a tin pahnih na tu po fasha kan lo ni ani pon kan pathian hi fasha telal pa le pathian ani tlat awangin chan that hun le din chan hun an lo om ve le nge thin ani ti hi kan hriat nan pathum na chuan fasha le ra thei te musit le ti du da tu te hi an nun a tluang lo fowa apoi zia te apoi thui thei zia te kan hriat nan pali nei chu ka chang lo mai ange soitur ka nei ran lo ve Mizo story writing competition ka mudan hi heteng hian kan soyanga entertainment khavela kan cheng to a social media lo changzel hian kan mitle beng titlai thei tur kan en sen lo le ngai thlak sen lo min hlui to a chalai jing tho phata changa zan kan mut don thlenga smartphone manga in omtlei chin te tan chuan lekabu han share mel hi a harsa kan ti to tlanga literature ataka tuipui le mizo literature mason nana inge ka ti ve theyang tia ngai twa hial khopi chu tunla hi chuan kan wang to hle in a shiata chutiang she chung poa atui mi tele runla tui zel tur te tan hunrem chang siam saka literature za chuang poimo te jingami pakhat thon thu fiction manga inti sekna input sai thei hi alom ka ti ma competition dang ang nilovin tapwai sin akal don ni tapana langa akal phung le thil dang hi chu eng po ni se mizo literature in ma son zel theina tura hetianga literary competition himidang te po hian siam zel se ti hi kadu tu sam ani pokani thon thu siak mi kanem kein shelawa kalani ngempo ka shathiam big lova achan chu literature ka twitter hian novel hi ka chana sa veveu nangin literature lama kut ka thlak ve na ma sapo chu poetry hi ni a poetry hi ka ziak deu ber chin zoka thon thu lama ero hi chuan kein manglu tuklo amaro chu novel ang pui hi chu ka theilo nangin short story thon thu te se pangchi hi chu pani pathumi chu ka thai ve chin to a chu tun kumni kumkhat chung kalta vel chu khana lani achangem tipo sheturin ka pho chu ngai lem lova tun hi official takle competition pui tham anga ka pho chu ave voi khatna tu ni in ka sia thil hian chana nei vek china mi in thu an zia hian chunglama changa zia tir tu engma tak hi chu aumani ti hi chu chianga amaro chu thon thu reng hi christian fiction emo reform novel antiang chi anga zia tir nei run anga zia hi kadu ngai lem lova tin literature hi thil cha emo thil moilam pangarngot darlan na ani lo wangin shingnun hi anin ang dik takin achiat ang angte amoi ang angte ahlim omdan le alung chiat thlak dan ang a pho chuana ani awang hian keipon zia chan kanei don ani chuan chu ka zia chan ani anga tin a englam hoi zong chau emo nun dan cha emo om dan cha emo vazir tir khera thuzia khi katum ngai lova achul berpo katilem lova chuan shing na ta lang cha em nun dan ani na ang takin ata langem ti hi ka zia chan ber jok chin le ka du dan per ani jok pokanga tin athon tu kalphung le in nga na hun le hun cheng polo ni se phot chop khovela changa takaram chu ani na ang dik taka darlan hi ka thu pui ber chu ani fowin karingani soibel du tlem kan nei le chu he competition a hian ziak mi puitling to tak le thu ziak lama in mong chan ve chau te po kan ni no kanga kepo thule hla lama hian mi wa fui le thuron wa pe thei tur kopin ingma kalani lawa amaro chu he inti siak nakal tlanga ka soidu chu pakhatna chuan competition a kan tel emo tillo emo hun big thilatan thu kan ziak emo lekhabu hial kan lo chhuwa du ta ni pon summit se chungle fakna o ka be se chunga ziak chin ziak tu hi chu nilo sha mila
tin mi te lom zong ringot emo mi te mit mai veng reng chunga thuziak hi hnemhna pui har ni ti hria ila ziak tu hnung kher thuziak chuan dang hi afa ngai lova chu wangin huai sen takin kan lerua thom te hi ziak thin zo kila sumle loman kan dong lowani pon kan thi hnu puwa min dam ti reng thei to tu tur thu le hla kan hnu chia ve shim hi sumle pai engmai na hen zo lowani ti hi sherengila apan hi na tan le atop na tan chuan mani hnam literature ngai hlu ramle hnam phiang hi an changkang thin ani ti hi hria ila namdang chawin an nei thin emo kan ti thu ziak thatak tak hi kan ziak mi te zara kan nei chho ve ta zel boka heng te hi ngai hlu in choi sang thiam ve ila tin kan man lai thu le hla te po kha kan zir chin chuan ramdang literature ne na te khin ra la po ane pi khau lawani ti hi hria ila tuna kan literature a kan mi ming thatak tak te le lo fam to te po hi choi mo le fakna oka an be se ngai ho lawa amaro chu an mani bak lo hi chu kan ram hian kan nei chung lo wani ti hria ila chu wang chuan ngai hlu in choi sang thiam veng u ti hi ka sainon le zok du ni e thon thu zia hi ahar sa angring veu maya thon thu toy ngat pe chu ahar sa an ti le zol thin plot le character eng kim nei sa mai la amut kan chen fu lo chuanin ti lei thei ani thin lo tuna hian kan submit chan chu plot le character ma tanga kalo nei sa to ma se ka kut aol reya wanga kalo chol tir char charaka chumi han expose nan chuan pressure min petu tan alo tangka emema chumi wang submit chu kani ber mai thon thu ka zia chan nei la rei lova kumli emo kumnga tha ero chawla ni ange Mizo story writing competition board se ani hi lom om kati in alu kati tak zeta hetianga Mizo ziak mi te choi kan du thinlung pu anom hi thinlung takin kalom ani hetianga Mizo story writing competition board se ani hi lom om kati in alu kati hle maya sumle pai ngai tu tam tak sianga board se tu chunga lom thu soi kan pan sa lein ka ria he in elna hian Mizo literature lukhong lo nei se su lo su se ti ka du hle mai abo sai tu te po an kal le sel tura du sakna ka la ne Mizo story writing competition hi atha katia midang ziak mi te ziak mi tur te po an mani ya khan thil tam tak malak na tam tak kha atu theidona chu atha kati thon thu zia chan hi ka chan na tak hi ke chu la rei lova tila college kan kalai khan short story le drama vela khan ka tel ve zuwa khang khani maya ase kan cho san ta wanga tun hu social media te la le nu hian tlem te a ming lang phak lo ang chi in ka thai ve mai maya chu tu na po hian ron tel ve ka tum na chan ani deuh maya ka thiam lo ti kha ron soi tel bokani chu ka zia chan han ti po kha ale la ma chon chana la khar ri ang reng khop ma kala zia ve don mek lai chawa englam nge ka hoi ber dong ka thelo vai hi chu min sha thiam ri ula nakina po soi fia thei thau tu ro nga ya kala zia kala complete ve lo latani ti kha ron soi tel du a competition chung changa soi du nia tam thei khop ma ya tun tum chu adang a ka tel ngai lo mi midang hoi hot vela kala tel vak lo shuma she thi mahara mase kal pui tum dan hi le lo jon thariu katia chuti rol chuan a u thitlem kati ang renga tuna ta khian pasal tha thon thutlem a zong kan ji tlem te tak kan ji ve ya a u ta hi atlem don riu bai chu kai po kain sang ve de wa hi precious writing ang do nge wa kan ti do ni ti te karul ru ma kha ka thiam thei che lo ani amaro chu atha ka ti kalpui tum dan te le hetia nakin zela point promote thei chuan antinan tuna hen jiang mi tam takhan oma YouTube channel ate hian mi an share sakta henga hian ani na taka chuan YouTube channel nei tu te hi an hlo hem zo ka ti la ka soi sul lawanga henga hian jiang mi te ta na ham thana enge motak achom chuwa theya ken chuwa tel thei chuan chu lo man mu to sa renga nga ka nga ya namani tan po ole lama impressive deuin
akal thein karing hei chu ka mu dan ani zoda pathumna chana kha nia ka soi chiang view lo mai thea mal se ka zia tum hi pahni ka nei tlat meya pakhat chaw thelu thei box sia kala complete lo ve complete huna ka chana ka danga mi lo ngai thiam ri mai ning chu klome Music, music, music in. South India le North India lama te hnu ma lo nei to Qualified Audio Engineer in Encol ani. When you think the music, music, come to the music in. Music in. Music in Chatlang Dorkon. Contact 9436354566. musicin.27@gmail.com. Yeah, 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 yeah. Music in. Team Race Industry Vive Kon Chuan kumsom chong experience mek zelin hengte moi takin an siam chuak theiringe false ceiling electric wiring kitchen cabinet vinyl flooring painting le thil dang po an siam theiringe green panel durata fle boral false ceiling bumbo a direct deal ani heng number ati hian ingtiklai po byak le ko theiring ani e 986231153 9366332030. Story writing competition ka mudan chuanin mitam tak an thu zet te kan telen te pho chuan hun rem chang tak ani wang hianin tha ka te mema chuanin story ka zia tan nei chu la rei vak lawa story puitling pe chu ka voi khat zia na turania chuan he ka story ze ina entir chu fa te ta na nu te hlut zia le an tel la washing nun man shom zia entir na pakhat ani mai ba ka mi ina atak nge ya an shing nun man chaudan ania chuanin soidu tia hi chuan soidu em ka nei than lao Mizo story writing competition hi enge til tunang pandemic kara activity pakhat maulo na dimang tia hi chuan activity thata kan inga shia kan participate po hi ke chu kaloma chu kara hey competition zia lama competition shim anglo dewin kalpung dan dang dewin inon tia hi kinitan uplo participate tampo in zirna vekania heta ka participate ti ang kativet hi acha ka tia ye competition hi adang daya acha ka ti polsom kan i changvelian ton thu chu ka zia ka amazon poishi te ka zia ka tuna po hi ka manchang sain kila zia ka ton thu chu ka zia tamlo ma se he zia vetum chuan kale khabu chair chin hi Stephen King tivel angchi deu rongkai hian ka zia ve tlema hey supernatural lampang deu hi ni me kathilon zia hi karon thelu chan chu tiang riru lama boina neite until ton wanga har sada neite hi kema hen ka ve me ma ka tor pui puka until tor chu ekma until tor chu va shethiam lo maila ma se hei shethiam tur le va mu thiam sak tura infui hi kan ti tura ni veng ka shia chu ka thon thu zia tang hian en lo karon message karon thun ve ang ani mai Kaming lan tlan moya ania hol to kho pianga sei lian ni in tuna hian amveng ai zola ka ko same kani Mizo story writing competition a hian ka vai khatilna ania ka phurin nuam ka titak zeta chuti rolin ka hupur viau boka Mizo tonga thon thuin je sia khrim hi hoi hot tu anom phot chuan tha ka ti em a ka thlopa platform ne thon thu je shim hi in tha da ahara the top chua a ol ka tia in ti siak na ania wang liau liawa thon thu zia khi om the nia ka hria da wangin Mizo story writing competition hi ka ngai hluwa tin tun tuma mi phei chu international huap ni onia wangin ka ngai hlule zol hle ani ka thon thu ma saber hi sangni som pali khan ka zia ka chu ka thon thu zia chu mi kum vek chona bu in ka lo ti chuak bokani he ka thon thuron zia hian mishingin kan nu na thil thleng hi kan don sun thiam da na zira kan nun thu nun tu ani thei zia ka tar lang bera
chapona le ma ni indu tok utsuak na in mihring nuna sop chiat thei dan ka thiamang tokin ka zeptel bokani kumtinin mizo tong azia le khabu za chuang chuak rangma sela mizo literature hi thon thu huanga hian du thu samina thang duang lo katia mason na tur le ma ba kan langa le hian ka hmu ve ya chu wangin thon thu ji lama chemkal tak tak thang thar anlo in lar zel theinan platform thajok siam zel hi tha katia thon thu in zia siak huai hotani thin po hi ka thlop le ni tin he mizo tonga thon thu ji an zia siak huai hot tu melham reality te an fak om katia in kai hruaina fel tak an siam hian thon thu ziak tu te zong zong min ti phur vekin ka ringani Mizo story writing competition mu dan ti hi acha le maya sunjom zel chi ni literature lama tele kongrong sanga ma kan lo son zel the na turin leti ang el na thiang him hi mo sai zel acha katle ani tin thon thu ji a hi ang tikatanga tan nge ni ti hi ahun soya har le maya kum tam tak atangin ano tan be to a thon thu mai pi lama poetry te la te no te venual to ani ka thon thu ina atum ber chu HIV do apoi mo ziate atul ziate ania HIV awareness chungchang ani ber mai chuwang chuan angai hlua ati ang takhian mizo thalai te hian HIV nan la takhi dowin ti rem tum zelila ti hi ka thon thu zia chan pakhat ani khati zong kha tunchu kan ti chwa thei te chu ania kan zona ti an chan le hi zantin zandaria ta melham reality a hian ron ti chwa ni dona in lo chang chau donia First International Mizo Story Writing Competition 2020 thir tu zong zong te in zawain mangcha chai tui vekule